bidasubirwaho hirya no hino by'umwihariko ku mbuga nkoranyambaga. Ni amagambo akomeje kukuza mu maso kenshi cyangwa akakuza mu matwi inshuro nyinshi cyane, gusa ukaba utari kuyasobanukirwa wowe ubwawe. Ni ijambo Delta Force ndetse n'ijambo Perezida Maduro. Byashoboka yuko iri jambo ryakubujije amahwema, umanuka ukaribona, watambika ukaribona, ureba ukaribona, wakumva ukaryumva, gusa ukaba utari kubasha kurisobanukirwa. Niyo mpamvu mu mwanya mutoya mfashe ari ukugira ngo mbigusobanurire byose, usobanukirwe ijambo Perezida Maduro kandi usobanukirwe ijambo Delta Force kugira ngo byose bigende neza. Ngiye kubikunyuriramo umenye ubundi wagiye kubimenya cyangwa wagiye gusanga biri hirya no hino byagenze bite, kubera iki aya mazina arimo agarukwaho cyane. Byose ni hano ugiye kubyumvira, ye tugiye kubana mbigusobanurira nk'abandi fix. Ikintu cya mbere ugomba kumenya nuko ijambo Perezida Maduro, ngira ngo niba ubyumva neza uri kumvamo ijambo Perezida, babisobanuye umuntu uyoboye abandi muri Repubulika. Perezida Maduro ubundi amazina ye yose ni Perezida Nicolas Maduro, akaba ari perezida w'igihugu cya Venezuela. Naho Delta Force ni itsinda ry'abarwanyi cyangwa ry'abasirikare kabuhariwe batumwa ku rugamba na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko kandi ntango batumwa ku rugamba urwo ari rwo rwose rubonetse, kubera yuko ni itsinda ritumwa ku rugamba aho abandi bananiwe, handi itsinda riba rigiye gukora ibigaragara nk'ibidashoboka bo bakabishyira mu ngiro bigashoboka. Gusa nyuma yo kwambi gusobanuye, ndabizi uracyari kwibaza uti ese aya mazina kubera iki ari kungaruka mu maso cyangwa mu matwi cyane, nkaba nari kuyasobanukirwa cyangwa se nkabanyasobanukiwe nasobanukiwe imvo n'imvano yayo. Iyo niyo mpamvu mari ngo nabyo dukomeze mbigusobanurira akantu ku kandi, mbanze nkunyuriremo imvo n'imvano y'ibi byose kugira ngo aya mazina akugereho weho n'abawe aho waba uri mu byo waba urimo byose, ariko ukabona aya mazina akomeje kukugaruka mu maso cyane. Ubundi ku munsi wo kuwa gatandatu ku isaha y'isa 8 z'urukerera cyangwa dukunze kwita izijoro, iturika ryaratangiye mu mujyi wa Caracas. Caracas akaba ari umujyi wa Venezuela, ari wo murwa mukuru. Iri turika ryakurikiwe n'izamuka ridasanzwe ry'imyotsi, nk'uko abaturage babivuga ko harashwe ku birindiro bya gisirikare biherereye i Caracas, bakanarasa ku mwaro, gusa batari babashije kumenya aho ibi biturika biri guturuka. Ibi byose bijya gushyuha, ikibuga cy'indege cya La Carlota nicyo cya mbere cyabanje kugabwaho igitero. Ahakurikiyeho nahitwa Fuerteventura Tuna, ibirindiro bya gisirikare bikomeye cyane biherereye mu mujyi wa Caracas, akaba ari nabyo birindiro bikuru bya Venezuela, iki gihugu gikomeye. Igihugu cya Colombia cyafashe iya mbere mu kuvuga ibi byose uko byagenze, n'abaturage batangira kwifashisha telefone zabo ngendanwa bafata amashusho abigaragaza, bagaragaza umujyi wa Caracas umeze nk'irimbukiro. Bidatinze ikirere cyagaragayemo indege nyinshi cyane za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, zari zizanye abasirikare bo mu itsinda ritavugirwamo kandi ritavogerwa rya Delta Force. Igitangaje nuko mu ndege zirenga 10 zinjiriye ikirere cya Venezuela zitwaye abasirikare bo mu itsinda rya Delta Force ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Imwe muri zo niyo yabashije kuraswa, ndetse nubwo yarashwe yaje gusubirayo igerayo amahoro, kuko bivugwa yuko nta musirikare wa Amerika wigeze agira ikibazo, ahubwo bose byarangiye nta upfuye, bagiye bagira utuntu tw'udukomere tworoheje. Byakomeje guteza urujijo hirya no hino ku isi, bibaza batese Venezuela ntango yabigira ubwirinzi bukomeye bw'ikirere cyabo, kari igihugu gihambaye. Kandi koko ibingibi nibyo kwibazwaho ukuntu winjirirwa mu kirere cyawe, gusa Venezuela ni igihugu kisanzwe gikomeye kandi ni kimwe mu bihugu bifite ubwirinzi bukomeye bwo mu kirere, aho bivuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zarabanje kurasa aho izo systeme zose zikontorora ikirere zaba ziherereye, kubera yuko Venezuela ikoresha ubwirinzi bwo mu kirere yahawe n'Abarusiya, bumwe mu bwirinzi bukomeye cyane ku buryo yakaba yarahanganye n'izi kajugujugu, cyane yuko kajugujugu ari indege zitari indege z'intambara cyane, ahubwo ari indege zari zitwaye abasirikare bo mu itsinda rya Delta Force, kubera ko zigendera no ku butumburuke bwo hasi ugereranyije n'izindi ndege z'intambara. Nyuma y'igihugu cy'abaturanyi cya Colombia, ubuyobozi bwa Venezuela nabwo bwafashe iya mbere mu gutabaza, buvuga yuko bugabweho igitero cy'ubushotoranyi simbigarukaho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wamagarira imiryango mpuzamahanga kuba yaza gutabara, kandi bunasaba abaturage babo bo muri Venezuela ko bahagurukira kwigaragambya basaba ubutabera ku bushotoranyi bakorewe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hamaze gushira amasaha 2 n'igice ibi bibaye, nibwo Amerika yagize icyo itangaza, kandi muri ayo masaha 2 nta kintu bari bagatangaje, ubwo Venezuela yose by'umwihariko umujyi wa Caracas bari mu icuraburindi, bari mu iturika ridasanzwe, bose ubona yuko igihugu cyabaye ahantu heza ho gucecekerwa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zijya gutangaza ibingibi n'ahandi byanyuze, ni mu itangazo ryatanzwe na Perezida Donald Trump abinyujije ku mbuga nkoranyambaga, ubwo yagiraga ati: Leta Zunze Ubumwe za Amerika twamaze kugaba igitero gihambaye kandi gikaze muri Venezuela, kandi cyagenze neza.
umuyobozi wa Venezuela Perezida Nicolas Maduro wari uri kumwe n'umugore we, bose bafashwe duhita tubasohora mu gihugu cyabo. Iyi operasiyo yakozwe mu buryo bwemewe n'amategeko kandi ibikurikira byose muraza kubimenyeshwa. Turaza kugirana ikiganiro n'itangazamakuru ku isaha ya saa 5 z'amanywa mbasobanurire uko operasiyo yakozwe. Aya ni amagambo yivugiye na mwenyewe Perezida Donald Trump uyoboye igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byumvikane yuko iki gitero cyagabwe kuri Caracas, uyu mujyi umurwa mukuru wa Venezuela, ari igitero cyapanzwe kandi kirategurwa, aho bivugwa yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika bicaye babyigaho atari ibintu byaje bitunguranye, banoza neza umugambi wo gutera iki gihugu, barangiza bagafata perezida wacyo ndetse n'umufasha we mu mahoro nta gikuba gicitse. Gusa ibi ngibi siko byagenze neza kubera yuko ubona yuko hari akantu kahungabanye, ariko nanone nta kitari gisanzwe kubera yuko nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika iyo bapangaga babaga babizi yuko ari n'intambara bashoje, ariko Perezida Donald Trump avuga yuko byose araza gusobanura uko byagenze mu kiganiro n'itangazamakuru mu masaha ya mu gitondo ya saa 5 zakurikiyeho. Yaje kugira ibyo aganira n'itangazamakuru, gusa uyu munsi sibyo tugarukaho. Ngira ngo niba wakurikiye neza wabashije gusobanukirwa inkomoko ya Delta Force, ijambo umaze iminsi wumva cyangwa ubona, kandi ubasha gusobanukirwa Perezida Maduro umaze iminsi ahora mu maso n'amatwi byawe. Gusa nimba ukunze iki kiganiro ubinyuze muri comment section ubyandike nk'igitekerezo cyawe, tuze gukomeza tugusobanurira neza uko operasiyo yose yagenze kugira ngo uyu muperezida afatwe nta gikuba gicitse kandi atari ibintu bimenyekanye, kubera yuko ari ibintu byamenyekanye ubwo Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagiraga icyo abivugaho. Mushimiwe waneze amatwi mu mwanya mutoya umugejejeho iki kiganiro musobanurira neza kugira ngo umenye inkomoko y'izina Perezida Maduro ndetse unasobanukirwe ijambo Delta Force umaze iminsi wumva. Nkaba nkusaba gukanda ku kazogira niba utarakandaho kugira ngo ujye ubasha kudukurikira umunsi ku wundi, nawe niba utarakanda subscribe nawe wibuke ukoreho kugira ngo ntugacikanwe n'ibi biganiro byiza.